U prepunoj sali Medija centra održana je osnivačka skupština Opštinskog odbora Socijaldemokratskog saveza. Za predsednika Opštinskog odbora Socijaldemokratskog saveza izabran je Petar Dević, mašinski inženjer, privatni preduzetnik. Za potpredsednika doktorka Olivera Polenek. Za sekretara Dragan Božović, veterinar. A za članove Milorad Gajić, doktor ekonomskih nauka, Ljubiša Popović, veterinar, Tomislav Mladenović, privatni preduzetnik, Mirjana Premiska, umetnica, Aleksandar Gajić, doktor ekonomskih nauka i Blagoje Blagojević, mašinski inženjer. Osnivačkoj skupštini u prepunoj sali Medija centra, pored članova stranke, prisustvovalo je i kompletno rukovodstvo Socijaldemokratskog saveza na čelu sa Nebojšom Lekovićem. Socijaldemokratski savez je nova politička snaga u Srbiji, nastala kao izraz potrebe velikog broja građana da nađu svoj put za izlaz iz teške ekonomsko-socijalne situacije u kojoj se nalaze, jer su u postojeće političke partije izgubili poverenje. Socijaldemokratski savez ne stupa na političku scenu Srbije da bi lažnim demagoškim obećanjima pridobio birače i osvojio vlast, jer bi ona doživjela istu sudbinu i neuspeh kao dosadašnje. Socijaldemokratski savez istupa pred građane sa bolnim istinama u kojoj se situacija zemlje nalazi i sa jasnim upozorenjem da je zaokret ka boljitku neminovan, ali težak i dugotrajan. U narodu je zavladalo uverenje da se kod nas ništa ne može promeniti nabolje, bilo ko da dođe na vlast i da nam je sudbina dalje tavorenje i propadanje. Socijaldemokratski savez je čvrsto rešen da razuveri građane i birače i da ukaže na puteve izlaska iz ćorsokaka. Za svako stanje u ovom društvu, pa i za sadašnje stanje u našem društvu, bez obzira koliko je teško, postoji izlaz i postoje snage koje će taj izlaz pronaći i ostvariti.